Jelang perayaan Hari Kasih Sayang, pembuat roti artisan di sebuah kota kecil di Kroasia sibuk membuat biskuit berbentuk hati. Mereka mempertahankan tradisi lama membuat biskuit yang berasal dari abad ke-17 bernama Licitar. Pengunjung kota kecil Marija Bistrica di Kroasia disambut dengan cinta. Kota bersejarah dan indah di utara negara itu terkenal dengan licitar tradisional, yaitu biskuit berbentuk hati berwarna merah yang didekorasi. Jelang hari Valentine, para pembuat roti artisan sibuk membuat biskuit hati berwarna merah. Salah satunya adalah Zejana Husinek, seorang pembuat licitar lokal yang masih menjaga tradisi dari abad ke-17 itu. Ia membuat biskuit dari tepung, gula dan air, dan kemudian menghiasnya dengan tulisan dari gelatin. Licitari, ako gledamo povijest Marije Bistrice, dosta vezani uz svetište. Znači mi se vežemo isključivo na svetište. Da nije bilo svetišta i za vrijeme recimo komunizma, dok se nije toliko bilo svetišta, crkva, bilo je više u drugom planu, ali ljudi su dolazili, jednostavno licitari su preživjeli zbog svetišta. Ali činili su svojstven nekakvi začin tome svemu skupa. Ljudi su dolazili ne samo se pomoliti, morao je biti nekakvi i kraj toga nešto da se kupe, da se razvesele time i tako da smo u sinergiji mi sa svetištem preživjeli i mislim da smo jedni drugima jako važni. Hingga abad ke-20 licitar dibuat dengan cetakan kayu, tetapi baru-baru ini semuanya dibuat dengan tangan dan kreasi masing-masing pembuat licitar. Meskipun terbuat dari bahan-bahan yang dapat dimakan, biasanya biskuit tidak untuk dimakan tetapi dijual sebagai souvenir atau dekorasi. Di Museum Etnografi Zagreb, licitar bersejarah dilestarikan. Melalui upaya etnografer lokal, licitar dimasukkan ke dalam daftar warisan budaya tak benda UNESCO pada tahun 2010 lalu. Museum ini menyimpan banyak koleksi cetakan licitar kayu yang berasal dari berabad-abad silam. Ovaj obrt kod nas već od 17. stoljeća i intenzivira se izrada u 18. stoljeću, a u kontinuitetu obrt traje još i danas. Na području sjeverozapadne Hrvatske još uvijek izrađuje licitare oko 35 majstora i moramo reći da smo sretni jer su mlađe generacije danas nastavile i preuzele vođenje ovoga obrta. Penambahan licitar ke daftar warisan budaya tak benda UNESCO 15 tahun lalu telah membuat kerajinan ini semakin diminati dan dipraktikkan oleh sekitar 35 perajin di daerah Zagorje yang berbukit di bagian utara Kroasia.